Pride and Prejudice Chapter 3 In Gatlen Vele Steve chuka text nga la Steve zanain muang hotel room pa nga ya khan tin ka thon to pa zanin hian a top chu thleng lo loang lilia point afa pai thei chuan e wange ka pai thei lo bi kang kum som chuang meu min hum tu ania Riley Balgonian ka scholarship le allowance ron di to vek tumpo min puitu khani miawa ka angila nia ka thla theilo diglo taka min chu sak phei chu paida mahar le zual a en to a local nge ka be se a local ani chuan nu pui nei to ma se in kop zom mai la poi ka tilova a local lo ani chuan thla ka tum ve tak tak toang ma se ka thengem ka shelawa ka mai le min mai tu om chuna nia ni khathil thuwa kalsan top chu ka theilo hul hualani hotel lampan chuan ka chuaka khuwa po thim thet thet to Chicago ko thlera te chuan thlia thovu vuka nar po vot tai hlar thei dar sari vela ka insiam zawa night gown nal zet ka ha a ching viau lo ma se a malamero chuan ombo ratilang tam deu Steve lo thlen chuan za po don loin ka lo fo pa ani po chuan min nar thei big lo kanin fo zo chuan okhur dar darin Steve ka theilo ka thla theilo che min bum na po kha ka theng hil vekang khongain ka kianga lo let lero itelo chuan mai tu ka nei lo ka ti chuan nget zetin min kwa gi tlan bo mayang aron ti chuak lola ma se naute ka ti chuan chop chilina mela in thak nga la Steve ke chuan poi ka ti lo German company a khani thok thei thawa khongain ti in ngen takte in ka nge na ka hrelo ji German kan company kha kan ta ni lo Riley te company hi nia kanen ko sakmai nia ti chuan ka mel vata makiti ti chu ka hria ma second company en ko zongzong hi balcony chung ko ta nia keni chon noya company branch en ko tu mai kan nia ti le chuan makti zetin ke na hei wang he lo ni mo Riley po chapo Steve hi thu a perenga ani hian voi khat po thu la nial ngai lo an mani company mo ka ti zongzong po balcony chung ko ta ni si chuan Steve po hi ke mani ang mai alo ni ve ni hi ke ni ain sang dai ma se balgoni chung kwa chuan an hnuai che tho thowang chu wangania min thla tura ka ti che lilian en kan che suala ka nei lo ni chuan lu balgoni hian kan chung kwa min ti cheve ka ni mai ji engma hi kan ko ta omani lo ti pain ka dara chuan aron vuana chu ti kalsan tu chen min du mo ka ti chuan chu tiang chu ni lo hati le buisi voile khata pindan kong khara ron the hong thuaya Riley Balgoni thinrim mai sen nen kanin ma chon ngala Steve nen kanom du na muchi a amit meng chora phlak to takani Steve Howard inu puile chung tenan ma mo chein ka hria helai nuam to lo hian lo wa ho ta che tin nge yom tak chona menga ka kalang ji karon belen che ti in engdang ma soi lo chona chuak ta ngala aum dan chu mak jok leni ipmangai chui lo thla ve lem ni George Smith nge yom zeta ti pain Riley choron luta ani hian eng tika nge min nuai che hi sim don ni ka vawlok lo chem ni Miss Smith nge ilo theng hi le to jok ati chuan mani loka a soi kha ka hrechuaka ka farnu ril ru ti na a arin kar ti boi tumani chuan I chan tura chekho pang ti hre ro ti pain ka ban cho pot soka anin nei theina nang hian ni vautero ka ti chuan enga nge ngai mi pa ngai nun zia phak ve turin in ngai mo inu ang chemi in kar ti chetu hian Steve Howard te ang khai lo mela ini na chuang ai reng uirenu fanu mai ni George Smith ati chuan ka kut ka vai thuaka ka kut chelo manin na fe hena merazuya kana ti mel te chu tan chuan mu nom mai ni voi khat po kut min thak tum lero inu chopin ka the chu kang cheu ti pain ka kut cho pai soka a le lam cho la von het le ni e ani chuan eng lai po in mitenom huin min huwa ka thil khoi no tangial po atok du lo kum som chuang kha ing tinga ka lo tor thei zok ani hian a soi dikani kum som panga kalta a shem huna min lom thua soi khan tiang hian yang tirin ngaina ka hrelo Riley Balgoni hi ka dam chungin ka hotoang min thlaro iloin rol vena turom lo tin ka kutchu thla tir ka tuma eng wangin nge ni lawang ka thian thaber chu Steve Howard ani unaw nu pakhat chi ka nei bok chu George Smith ni lovin Lilia Balgoni ani nang niang mi wanga an nu na chiati ka phal ngai lawang na fe ap merazui pa chona tia ani chuan Steve nen kan in zui rengot po nun ka ti chiat sakalo ngai ti na nia
I unau nu khan an la ti chevekang min mangaya ke point kam mangai om dun tur chu ke ni zok hi kan ni ka ti ve ta ka chuan ka kut chu thla a ten mel zetin min to na lai chu en le to idin huni chiang hle emokalo tia ti pain ka in cheidan chu thlek kuala ka om chu ka lo khu thawata idu chu ka peng che ti pain ka kutaman lopa hotel kongkhar chu tlo hongin min nuk chuak hal dor dora min thlaro mi tenom pa tia ka tan po chonom je nei lo kan pia chia pin dana chuan min thelu ta akor kila phel mol mol chuan lau zetin khuma chuan ka khong vekani bera enge ti tum tia ka ko chuan koralo phel zo man to idu chu ka pedon che ti chuan amit meng te chu ra pom takani hetianga meng hi gala mungai lo ti reng reng su ti pain ka thowa kongkhar lam ka pan chuan ka konga lo man mana thom no sexy takin bela ibial pa hlui lo thlem boka idu chu chiang renga lom lungai su ka ti puitlengang ti le khuma min the chu ron le a ka koron phela tum ma thleng chuan a ti du tak tak ka ring lova ma se ron khoi china chon hlau thon na ka nei ta mi hnuai hnung le mei che tenom ka ni ti kha engwangai ku ti bal tu nge ni ti pain ka lo dang ve tang tanga a chelai chu top chota min mel run chung hian tenom ti sup paina ku chu le ku vuta ka silfai le thailom sewar voi nga hnuwa chon ka fai toang inu hnung zui tui ni tin thero ka farnu te nei zanai bial pa hlui ko chua man chu zirti nai la dong don chau lungai su Miss Georgia ti pain ara pom fe chon min mela zami alewa nui te chuan ka tiril thlengina ti khur vek the ni khuma chon nau telem the thlak to pangmain ka let renga na lo lai pom lo bedsheet var taka chon ka thisena kai thlu a chu chuan en chen ngai lo win ka thiang lim na ka hlo ti min thria tir bok ka mai chu Steve Howard ania ma se min khoi che tu ro Riley Balgoni zo kani engting ne ka chunga he tiang thlen tir tu hi ka huat lo theyang zanin nge a hen engwa nge mi in thian lo chak thin em ka hreta nung turai nor lui nuwa meu chuan dam chak na renga to lo voi taman ni wang hen ka na to a ma se zanin ang renga na thi kala nei ngai lo ka taksa mai ni lo ka thin lung nen lam hen na vekani he thil hi pong sual na ni Riley Balgoni ka thala nei ve chun te chu ka som khoma ka mit tui far tu reng talo te chuan ka na ti zual door handle avon lai chu topin a ding khong renga ka rel runa thar le lutuk chu ka in rin hmain ka in sur ri hrai bok ka ruya rui lai ti palanga ngai ro ol sam se ta ti chuan a mel point pe to loin ka in let thaka nung chon zong chuan ka mutta daya thoma lom lo dana chuan ala chuak lo ni mel mi pa hian engma hrelawa nom na tur khop zu anin chuan mani point an kal thei to ngai lo ma se ni ve chuan min pong sola tur tha pola neya arui chelo top ti nani $2 million ka farnu le pasal hi ti boy to suang che ka hnung loka ti chuan ka pon chin lai ka hlipa dokana chek da chu lai na maya tak chuan ka ben nana Riley Balgoni ram huai ni hi kanuna tang hian thlok bo ro ka ti khum tuara a mela danglam le ngal veka a khaberu siam thaniom takina khabe chu han di soi kol vela ka khabe kuala tak chuan ron manin banga min nor beta ka khabe chu choi kangin thin rim fe hian min mela poisa du lawang khanom vel tum su I du ber chu Steve Howard poisa hi ni lom ni aron dia ka soi dikem ngeyom zeta ti le chona kut chu ko vai soka ni e ka phalo Steve poisa ka chor tak zet ma se hlei luakin ka mangai lo a poisa wanga mai ka ni lo bok ani miswal hian ka scholarship le allowance saron ti top thut wanga Steve poisa mang mai ka ni chuak hal ro ti pain ka bula wine bottle ruak chu ka ban loka a mai zona tak ka vom fu a ma se lo thleson man adangla le tura ka che chumi lo man zuya ka tal buana ma se ka ne chete lo ka king khopang che min pong sol man hi la muang ka ti chuan thin rim velo ang mai hian min ngata ti ta che le khamoi dong turin ka lo ring rengang khoi lo yar ngei roi don ka hre chak khop mai ti le kher de chu ka hongoi ngoya min buli su mi buli che hi mi thiam se chil na ka ti ve chuan min tham lo ti hriat je thin anui le suka ni e ka buli che engei ti thei chuan he pai kum song kal ta khaning wang lo thap dei to lo nge ka ni chule nang leinuang mei che hian in ni na hre chiang ro saruak na te kha za puila vain thuam ro ati chuan ka mur chuak ngal vek ka za wang lamani lo engma ngai to loin ka che buana ani ma hian saruak ngal ngatin ka ding ti ka hriat to lo wangani
ka buaina ti zual tu rengin Luke Balgoni fornu ne chun Lucy Balgoni chu anha thona ta ron leta ani hi pasal nei theilo khopa khongai na nei lawani tuna po pasal pathum na ne na in then le to ni mel sifte nei ni khana lo thlenga ceremony a po tel venge ya a mel ka mu rolin kanuna shom zual don ti ka sia kanu po telin mase kanuero amol wange phakar wang musit takan tongkhum reng poina thinrim vengai lo kalaka chia thin chia do thena pot la cham le ka be sei aina sign Mrs Lucy chu khira Riley Balgoni shing tu ni om takani a theina pianga kanu atir kuala men son choron thunun ne le voina lilia tenen honeymoon na tur laman pandona masen chu ma chuan khovela thil tu lo beran ro chuak le a chu Balgoni Foundation clock kuala family shooting ne ni Georgia ka be sai lo tang thenge mati chuan ka choi lai chu ka top chata ka bridesmaid jinga pakhat kha stage le ma le thu ta kan kim to lo ati sepa watang ro athadon lu tuk kanuin phur mel taka lo ti chuan ka fok ken lai ka da thlari re ya poi khop mai ka tang lo mayang ka ti dam thlapa Steve chuan in thlarun mel takhian mi lo en boka dad ka bridesmaid khan kim lo chuan eng ting en yang nimina pangan nia shooting nei nia pali chau chu ti in la pangchang tak chuan a pa wa mela Uncle Luke chuan ngai dan ni mel vak lo mi ro nen pa in I unaw nu chu puilok ta che atita a ngen na ni lawa thu pe ka ne ma zo Uncle Luke poi ka ti khop mai voina let nge ka nga ya zanin hian contract lian tham tak sign tur ka nei ni ka ti chuan Riley Balgoni chu meron mel zok chu ka mu eng contract nge ni ti pa min mel kur chuan ka hnalam ka ti ringota ka chhana chu du khop lo mel viau Sylvester Company tenen kan contract ania ka ti le chuan a mela danglam ta dewa ma se Sylvester ming ka soilaya Riley Balgoni lo omdan molso ni zan thil thleng wang khana danglam ve dewin ka ria a ma se chapo na chu langa reng unaw nu ni khat chau chu min zuila lilia chona la ti trala Mrs Lucy ngai dana pel ta deuh nge heti khopin an en call chia ini khatlek pek chu nge poi viau alo tiram mara ani hi chu lilia nu ni om taka duat em tu ni a helai ka om tir po khan chol mangin lo hozi a om chung chon ram huai hlang chen puyang kani I thona tur chu beturin bin duem Uncle Luke na ti le chon eng tiang poin lilia zui turin bin ti don ti ka ria ka hnia zui pe to lo ngai lo ve ke man ka lo be mayang ka thoma support ange ti pain ka tho zui nga la Steve chon nom lo ti mel viawa midang zong ro chon hne na chang niom taka in chuang melen pu ka pindan ka lu choma chon tiu main ka bana lo chela min chel tu ka chon Steve lo ni ka ti palogi hun har sa taki to na ngai pa ti chon zalo takin kanuya a thavek inau te chiangai tu ro ti le ka kutlak son ka ruala lu turaka in herchia in noi tanga Riley Balgoni lo hoi chhokur chu ka muzui ni zan thil thleng wang khana mel rengot po khon ka lua ka ti chuak lui thei lilia te kalna zui tu chan ka in siama korpon lo ngai to fel vek to alo ni Balgoni unaw ti dan thinang bukin eng kiman lo ruam pan le vek to ti chiang Riley Balgoni kara chuang turin min ron thrila ka tum lo zia mai chu ni zan loka ka thiang hlem na min chu sak tu ne na chuan dun chu ka cha khau lo an kor ka hak nen chuan elevator mang lovin step pa ka chuka an lo din khom na ka thlen chuan kalaman lo hoi thapa nimina bridesmaids le groommaid po an lo kim thap to Steve chuan mit la lek lovin min lo mel renga ke poina ma chau chu ka en boka a mela chuan ngai tu chuan ei tia chiang renga angai tuang che chu ke po ka ngai tu ve bok in mel ral thakin tumani lo chuan min zui ro ti le Riley chuan min pot chuak ti ya min thla te anania ka ti chuan akal mong ve deuh in hoi panna elevator kan thlen chuan an mani elevator a lut ngal zoka elevator le lampan tuma ka koi chu min lo phi dor pain min zui ro ati shoka engwanga thinrim big renge ni hi ka hre thiam theilo ka du lo hela hi ka omna turan ni lo tia chualui ka tum chuan ka ban mernat sal pain enro ka beng bularon ti supa ka malam ka en chuan Steve le midang lo lang hal sap sap I mangai mit menga thlak le la soka mu lo ring su Miss Smith nang ni hian hun falin nei lo wang ti le elevator chom het ngala engwanga arual kheramin kaltir nge ni bridesmaid dangten en pokan kal thei renga akar na kom hlek point akara siltir thina ni kha chutiang kara min chuan tira tum chu ka hre thiam lo
lu dro ti paina kara chuan min hno lu deuh ti ti a lilia te po elevator atang an lo chuak ve mek ngoi rangin kar chu khala a thin rim le viau toy moti turin a khaberu kwal chu pong le trol trol thin bok damdoi em ati thu chuan kamel dora I ei lo ni tero min vin in pe renga ti chuan ka chang lo George Smith nangang mi hring hian ka fine pai ngai lawang I lo pai ni point ti tlang che la lang mai chuan thu a soile a ole ka ti sep chuan nangmang lo takin thu oi ve e ngeyom tak chuan ati le a theinga tila he motor tlan lai tang hian zuang chuakin kham sang taka ka zuang thlawang wang to ang dingro ka ti tur chuan rum mang khengin min ena pills leidu kha ka ti chuan a hmel a zia ta deuh damdoi dor ka mu masak bera chuan ka luta pills in neyem ka ti topa min en du viau hetiang thil hi ka le ka in ring ngai lova soidan po ka thiam lo ama ei chi nge nu ei chi du an ti chuan ka chan don lai takin Riley chu lo lang ve thu ta apani khan ti paina zur tu in do kana pills pani da chola a akut le lama ka kut selina pen chuak zui ngala eiro ti le tui botol min pe ka rola thut that pa in pakhat jok chu ka la a ma se kadanga chona tang da ya tui ka in trewa ka khu vak vak po chon alat la theilo lemro ati shok chon ka khu na wanga mit tui tling pamin ka en chawa ka lem theilo chu ka du lo wanga ngai le to ni mel ka theilo ni hi ka ti khum vak chuan ka sit nunga ron chum popa nakina naute hruai ron kalin poisa ron phut hau su ti chuan ka in ring man lo a hmaya tak chuan ka beng ri soka shem huna kal ro ti pa chil cha khum tur ka tum chuan ka tuma hriange akut hlai ze chuan ka khabe thleng aron hup ngal veka akut le lama abiang tokina then saka ni zan wang chawin ka ngai da mang che ti pain mit min siai khum zewa ka holu tuk ka holwa lu tuna takiana mit mu so kher chua mai ka du ngoi rangina khallea corporation building kan thlen ma chona ding thuta enge ti don pu ka en zui peilo amun kan thlen chon an lo kim vek to a nu patuak thar chon foundation a sum tam tak an donate hi lo ni a an hlim mel hlom khop hun nei lai zongin he Riley balgoni hi ka kianga ding renga chu chon na sa takin omdan phung min ti shelo he hi ei ro ti le ka kuta enge moron me bela ka en chon dam doi lo ni eng dam doi nge tia ka zo chon pil satiringota I hrichianga mi ka thi pha theisin thin rim deuh taka ka ti chon all sam fe hian kan chung ko doctor ron thlepa ka pek che ni kha ei ro ka ti chon ei mai ro ati le a tiang em mai fa ka pai hlau ni si chon engwang min mut pui nge ni ka ti ve saka zamap lova min mel chuk run pa in ka fa pai turin ni tling tok lo chu chu pom mai ro ti chawa soya ma se chiang vewe kanu nen hian mit te nom le no chi zuara nga min puwa no chi zuar fanu hi a fa pai tu amin du lo ti na ni mai a thai ka eyang ti pain ka khe rok roka ipte zen thun chung chuan min mel renga vai khata mum thum ka mom thut a mu chuan ka thukum samaron tham popa sang ha ro George Smith ya ta chu ni em lo mo ti shok pa in ka sam chu tham na sawa ka hnunga ron chum bok damdoi chu chak du to lovin ka lem lui veka ne tu in ti taka ka mel chho chan min po som vek du mela pu pakhat mai chuan ka tenom na ti thi zo lovin ka ring pathum khan ichi te pon that ne deuh mana ka ti sal chuan tingena she lo mel zetina tho hola min zui ro ti paina in hera corporate thok me cheu mit mei po cho she lo nge enga tan ma ngai lo ang mai na pen pok poka tuma amel ei lo shooting ne na mun pana kan kal lai chuan ka lua ka chuak up upa motor ka rui wange motin ka thu tha seka ma se ni hau lo ka dam do ei kha ron thok nin ka sheta a kanu khana soito contraceptive pills sa hian allergy anei thin ti kha ke po hian ka ngei lo nin ka sheta ding te ti pa aban ka va to chuan engemo ngai to na ta ron har zok ang mai hian min mel thuta eng boina ngai nei le tak nin mel zeta lo ti luk chuan ka luak ka ti chia soipo ka soi zo man lo aron pik chuak ngala ka ku do man lo la chuan he kar man to tak ka ti bal man hi ka tur na le khopang shep chuan ti luk paina ron chuak pheya kong khar chu ron hongin kan ma building a chuan kan lut ve topa restroom omna lama hriani che kang chu min kalpuina lama chuan alo om nge ya pindan pakhata chuan lutin ka wak wak waka tunlai chau ka imu mal ngai lo nen arim po tui lo le zual ka luak zo meu chuan ding tur point tha ka nei to meu lo
bangrin san chung chuan ka chua ka nga se bul ka thleng le chia ka wak le thuta eng thil dik lo emo I e ni ti supa in ba do ma chuan min lu puya nga se pai chu tur po ka nei to lo ka sira lo ding ve reng chuan mi ta ti kham tak zet chuak teu wak kara chuan ka ti vaka angoi reng hospital panila thang ti pa ka nu ron zui chuan kut vai thuak pa chuak ro ka ti tur chuan lom na nei lo min ti khumani chu min pong suala athil ti wangin tun din muni ka thleng chuti chung chuan lom thu kala hrilang mo ka chunga thil ti ate hen lom na chan tur ka hre hau lo engei I ei soiro khadam doi kha huat nei lo turan siamani nang hian ka fa pai du wangin dam doi dangi eitro abul ka thleng le chia tia chuan mi lo dob le ngala ning zetin ka nem sona khoya thange ka nei le mai po ka hrelo Riley Balgoni ka chuai thil ti wang po khan na tam tak kala nei nanga fai kho vela ka pai chak berani lo ifa ai chuan ka bial pa Steve Hawat fa po kha pai ka thlang jok ka ti ve ta waka ngoi makro so lile pasalani ti chem chuti chung chuan ka bial pa ti khan soi to su ati sho ka I unaw nu mai tak lile chu lo hril ro he thili ka ti zom theilo aunaw palak lak lo takin ka chunga thil ti hi a hriat ve kheri du lo chuan chuan lam tu lo zong ang che thupe o dewa ka ti ve chuan in thiam lo deuh nge mindang lo hlawa khoya ma koi to lo chuan airport lama ka tlang hala he hi ka tum dana ni renga lilia te khalo zui ve zel po ni la zanina let nge nge ka du wangin flight ticket poru kin ka book vek to state ka thlenga contact sign kanan mana wangin company a ka tlang hala kan sign fel lu chuan ka office tu thlenga ka thu der dera Georgia icholi mangnu mo tina ron nui lut sanga kan bosu ani hi men ani lawa LGBTQ family chiar thayang khani klema danglam wang hian hriat thiam na po nei lo hle no me kan dil kha engi ana tia ka zo chona phar hluaya Georgia ka chuang lu tuk che kan designer nei that berini ati luama enge mota ka soile nge yang sam kan contract chung chang ania ka soi ka ti ta ka chuan englawania Chicago chuakini tero ati daya ni e chu chu nge kan dil len in zom na nei ama nai sau pa ka ti chuan anui top nge re ya Chicago a thlali chungi omanga ya ti chuan engwangin ka lo ti vata iom lo lai khan agreement ro pulu to kan saina chuta chuan lelam company ten and designer exchange program atela ati chuan ka tho zoka sam engwang min ron lo nge ni karon le che ti shem tin ka au khum deuh ti tia hadam ro Miss Georgia Kenny point tun mai khan fix kan dong chi ati chuan ka ngai dana ni ta haulo enge tun mai ti omzia chu in sign duna ni lowem ni tin ka ding hluaya ni e ma se heti tu ta order an ron nei hi ka ring lo lo Chicago ai online ya iron let mai ka ron thil chenga I cham hal thei mai ka ngai ati chuan ka thinarim hle a chuti khopa ol sama ngai phei chu ka hole zual bok a theilo ka kal theilo tuna hen so khopuya son ka theilo karon tlan chiat san ti hrelo mi beidong zeta ka ti chuan nilo ka thu pe ki nial theilawang Georgia ikal lo ni chuan $1 million tam tak kan choi ngai don KI beidon mel taka ti chuan ka tho haka tunge company nei tu ka ti chuan meron mel zoka Balgoni industry ni ti soi hausu ka ti vak chuan Balgoni ni lo ma se en kol tu chu Balgoni industry ni ma se chu ta chuan nge boinai nei ati zuya ka nei ka nga khop mai Sam ka har sanai she thiam lo ni min ron mi lo ning tinga di li lo pom thei ama thut pa chuan ka ti ya ka pom thei thlod lo Georgia Sylvester Lamkhan an thuron thlakin Balgoni industry hin ron tirani ati chuan enge mo ka hre chuak zoka he thili Riley Balgoni ti nge yani breakfast ina khan Sylvester ming ka soi ta kha lo hriani nge yang keite hre po hiang wanga soi ri nge ka ni le tora chuan sakei pu ka kalu mai angai don ta ni hi tun ni thum chung chueng ma ti loin ka omrenga ma han lak mai dan tur ka hrelo ka din mun hi lak lo ti pi lamania Riley Balgoni kianga thok tur anga ka in suang to ringot point ka ha lo kani Sam chuan englai point mi ron call renga ma se kala du big lo designer bertel lo thutlu na lian thamlu to kalo siami kala dem ngoi ni Chicago lamatang in mail tam tak ka dong to a designing team and leader ve ber point a shani mi ron be hiala in ngai to na hun min pe karal mai dona karil ru ka siam watangai ti na ni chu le lam chuan ka kal do le don lo thu mi ron zot le a
naktu hi ka kalna tur flight chu hun khani to miawa company chu turan nge in chairman tu nge ka ti chuan Balgoni industry le Sylvester Tangkopin an ran bera designing lama Sylvester an tanga developing and managing lama Balgoni an tang tunga ti chuan ka thodeu huaya ka omna tur team ber Sylvester and colony chuan Riley Balgoni point min ti boy thei vak ka ring talawa ke hi ama wangin ka hupur ringota designer exchange te po hi lo sha ve hau lo mai theya ani chuan foundation wangin ram danga kalkual renga an industry a abet vak lovin ka shabok ani si chuan ka hupurang mani ka ring talo Chicago lamalet le turin Hatchfield Jackson Atlanta International Airport a chuan ka thu wang to a thutlu na ka siam sol lo nge ka be se ni Chicago ka thlen chuan ka apartment lu tur hun ka pan ngala company atang point a hlalo vazia viau le lam company atanga kain exchange pui designer khan na lam wangin minon bia na kalphung le kan project boy lai te chu ka shrila paperwork sang ka khoi lai ro mail ma ka thon mai ngai don ani kanin biak zo chon bathroom lama tuilama in chia turin ka luta wine bottle khat chu ka keng lut bok bata pa in chia pain wine chu ka lem zeu zewa ka tum lo dana ka omta chu soilo kala suang to chin nga e lo Riley Balgoni nen zan khat kan mang dun mai chu amaka zan thalo zet dam chunga sernung min siam reng to tu ni ma se le lam kong zong tak chuan nui te po ti za ke khovela me che huat ber dot tu a huat ber fashin chun nen hian section mang dun choni sia a honu khan voi som vela in bol non hial karing ni le lo chu po la tlem na tu mention tu yom zong zong man zo vek karing hialani engchina renge ba ta pa chon kom ka she hau lo ka dor bel rinon sek wang chon ring na vekin kamenga ka har chia chu kom na ka hai lek lek ani ka kut ka ena ka wine glass ken po ka lo thlau dai to engting e tiang e me ma tui hian ka mut thei jok chule ka dor bel risek wang chon ning zetin ka thowa asira ba drop chu banin ka pen chok ala chuat ka rap che makka tile zual wine bottle khat kha kalo in zo vek to a chu mai po ni lo bottle le ka wine glass po ka ti ke tel bok ngai to azui to lo chon kong khar lam ka pana ka har nu point voi som chuang zetari man ka pen chak deuh chuan ka lu te hai hian ka ria hei chu wine in effect ani nge yang engei du kong ka ma lo ding te ka mu ve le ka zon wata pakhat jok su ne na in thuam zai pa chuan ka mela mu chia chu a om dom mewina to pa chuan ti paina tho hluaya katana local in em ti pain hotel security pani chu kamela good evening madam Mr. Gray hian a ko har zo lo chea amang angin ke ni himin ko ta ni ilo chuak tabuka kan kal photange ti in anin zui thlata ngala Mr. Gray an ti chu kuang ku ata en pain chuan Mr. Gray engei du ve ka ti chuan Miss Balgoni industry tang local kani hei hi sign tu rania chuan heng paper hui Mr. Balgoni chuan petur chain thumin pe a ati chuan a paper ken chu kala wata an company a thlali chung ka cham dona chumi chunga ka dan jom tu le thil poimo dang te ni hlom hemi wang hian moi local ho ka ti lu tu ko wang chuan ka zot ta topa engting e Riley po chuan ka omna hotel a lo share le to pek ni oni emis chairman chuan nak tu ka tanga na ron zom hal turin thuwa pe bok che ati le chuan kan ner naka thu pek che hi lo ma thiam a thae ka ron zom don nia kal to ro ti pain kong ka chu khar mai ka tuma le lok mi sa ti le chuan ka top chata khongain bathroom a im huil to lo sham don nia khatiang thila thleng le ni chuan Mr. Balgoni hian min ban du mai anga ti chuan kamit ko ka lo san a ka ole ka ti sip chuan mang thale nak tu ka kan in mudon nia ti pain ngai na tom deuh chuan min nuya akal son ve ta shama ka bathroom wanga na an chan tur ka shel lawang bokin an thu ka zom chan tur ka shelo Riley Balgoni chuan du le asta fo chu lo banang miang ka thu nei na ni te she play name ka sam ka chem rowa bathroom lama ka su nu te poka te fai boka ka zo chuan ka dinner order lo thleng zom chi a ei pain Riley Balgoni le kharon ken tir chu ka na thil ho takani zana ron kal chana tan phei chona ho le zual na zom turin Balgoni industry lam chu ka pana ka lom te chiam lo hle a chan po tukin breakfast ka ilai chawa thu ka don wangani ama zongin Sylvester lamakal tura kain nga ya ma se lo ni hau lo tuna tanga thlali chung chu Balgoni industry ka kal zat angai don ti nani building lian zet ka pen lu che chu mi puin sul pel zut ka mu ma sabera
Koveli na top san turang mai man hoinan kalhlom keipo ka company card nen chon ka luta elevator la lowin step a chon ka chawa alo sang zek le ngala ka thlen meu chon ka ha hleya a in ziak ka en chon chhong somni le pathum na dai lo ni a ha lo na chi zia zang ani lo top designing team lama ka tlang hala Mr Gray Khan ka kal hun lo hak reng chu ni in min ho che chu good day mate o miss helam hi alo ti vata aslang wa chatang chon Australia ani ka ring topa a sen ponalin a strong viau corridor zau taka kan pheya designing room chu kan thleng ta designer panga te omin anjinga pahni chu mi pania adang pathum chu meichia in mer hriat na te kan nei nuala karin lo takin voin chon eng boina ma ka tok lo hlau Riley Balgoni po lo lang lova chu chon ka pian cham ai point lom na min thlen na sa na tam vak lawa in lama po ka ol viau designer zinga mi pa pakhat jok rain chon mi ron bia naktu ka kanom dan tu te ron soya bia kan om viau Chicago ka omlaya na chungchanga mi ron be thin tu khani bo pakhat jok ro hi chu sam tiang tai pania ami pa bi viau lawani khami china khan kan du to kang o